باشه سپاس دکم پیشی بخیر هاتن ددم جنابت سیدا گویان بخیر هاتی سر چاواتی و سپاسیه که زیدش بو جنابت کوته خواست کو بیبلیوگرافیا من بگیری کامرای بکرتی استکارم وها ببیجم از سال 1953 لباکوری کردستان لگنده حد که حاتم دنیای گنده حد که گریدای گنده کی عشیره رشکوتانه گریدای به نافچه بشیریه وی کجره نابوی کevin ای کردی دیجن قبین اوچخ باوی من لور ملاتیت کر ایجار از رحمتی باوی من ج عشیره پنجینا رایه ج بافکی ولی اجمرد بیجن بافکی ولی اینجا اف ولی چیه از نزانم دناف ولی دیجی ج سلاله مره ج ازبات مرد بیجن مالا ملا چونکی دست سالا 12-13 بیه ملاتی د ازبات مرد دست بکریه و هاتیه حتانی لسر مسکینیه اجی یعنی خودی گراوی بو ملالی ملاتی نکر یعنی دمک کرد من ملاتی کر ایجا من مدرسه خوندیه چونکی مدرسه باوی من هبو باوی من کر ملاتی کر پیره مدرسه آوات کر لهنه گنده مدید حتانی هفته و 5 فقیجی البالیت خوندن اف خوندنا مدرسه چواک و جناب تجید زانه خوندنا پرانی پرتوکین عربی نه صرف و نحو عربی قرآن تفسیر حدیث اواناکا اینجا زمان اف کتاب عربی چندی کو تینا خواندن جی همو ورگراوی بکردی تکرنه جبر هنده زمان کردی بخیرا مدرسه گلک شین بو و برفره بو و بپیش وچو هنگ زمان فارسی جی داتا خواندن زمان ده پیش ده ازی ببیجم که زمان یونانی و زمان روسی جی مدرسه کردی ده دهاتن خواندنه پیش ده ازی بیجم ایجار پیشتی که من مدرسه کردی خوان از بوم 15-16 سالی از چوم امام خطیبه دیاربکر من 3 سال و نیف لور خوند سال 1968 من دست امام خطیبه کرد هر دوی سالی ده تکیلیا من به پارتیا دموکرات کردستان ترکیه رژیس چی بو ده 1971 ده او لهواتنا سروکی نمر برزانی و صدام حسین کو چی بو جرد بیجن پیمانا 11 آداره ده عین روژه ده دربکا عسکری ترکیه چی بو جرد گوتن محترا عسکری هر تشکت دست عسکری زختکا پر مزن لمکرین امام خطیبی مدرسه امام خطیبی برده پیشتره چون لیسکا ادبیاتی یا باتمان الحی 1975 از الباتمانی وقت ممور بوم کارمند شهرداری باتمانی از کاری پرده دشخولیم هنجارا شفیتی جدانه من ده 1908 حتی 1984 8 جار از جالی جنتا فاشیست کنان اورن و حاتمه گرتن işkence pır kadar limikirin. De sê cara de girtina sê cara de 178 roj işkence limin kirin. Li
işkence xana komando Batmanê Tuğaya Sêrtê İnzibat Merkeziya Sêrtê sebeb digotin Türkiye perçet siyaset etki werhasıl Kurd oğliya Diyarbakır işkence pırxedar limikirin İca mid li Diyarbakır işkence xanê da مدین دای کو از جوان خلاص نابم و me bikujin hevalekî min li ber min kuştin jî mele İbrahim Ulax ji dêrka çay mazî bû rabû min ew kir min rêxistinekê di mejiyê xwe de çêkir 5 kesê mirî min kire komîtekî ez jî serokê wan wala polîsa vî tev nifsand İca vakti 8 rupel kaxız ifade min nifsandın. İca wan ji ber xwe ve her tiştî pê vekir 120 insanê ku hatibûne girtin tamama bi vê örgüta min ve girêdan. İca vakti ku min birine mehkemê savcî ewlî ifadê min girt min vê meselê ji savcî re got savcı xwe xeydan navê savcî jî Reşad bû yüzbaşî bû midî xwe xeydan got vêga tê îmza xwe jî înkar bikî min got ji xwe ew ne îmze ye min got dişûna îmzê de îmzadan îmtîna me nifsandiye ew ne îmze ye savcî rabû îfadê min wiha girt û tepekê li serê me xist du esker jî li pişt me bûn ew jî ji paş ve li min xistin Bibirine hakim berdam go yani mesele ev xwedê ku vê senaryoyê çê nekirana wê me bikuştana werhasıl roja yekê adarê 1984 em çûn mehkema dawî bû ez 23 car çûme mehkemê savciyê Diyarbakır 16 sal hepis û 25 sal jî sirgûn ceza ji min re xwest îcar ez gotin herin piştî nîvro xwarina xwe bixwim pişt nîvro werin em ê cezayê we îlan bikin û îdî ez neçûm reviyam ez çûm Swêdê ez beriyeka pir giran û zehmet ez çûm heta gîştime Swêdê wextê ez çûme Swêdê çûm balafirgeha Swêdê ku peyawî me çûm got pasaport tune ji min re got here dera hanêkerûnê ez rûniştim wala hatin me birin bi rêya telefonê bi Kurdî îfadê min girtin tikî çi kesekî ji Kurê tê werhasıl piştî ku min got min dît du polîs hatî yek jin yek mêr bi milê min girtin birin min got aha min got yê me birin îşkencexanê wala me birin min dî li ber ciyekî min peya kirin ku li dinivîsîne otêl Allah şaş bûm bi birine otêlekê otêleka normal otêl bû gotin tu li vê derê ve werhasıl pişt re îfadê minî dirêj girtin di nav 24 roja de misaade dane min îcar wextê ku wê şeva polîsa me bir otêlê aynî di wê şevê de li ser kaxiz bi qalemê min sê hep proje ji xwe re nifsandin yek min got zê folklora Kurdî berhev bikim yek min got ez ê klasîkê Kurdî wergerînim elfeba latînî ya siya min got ez ê çîrokê zarûka ji çîrokên folklora Kurdî ez ê çêkim yanî hinek çîrokê fabl evê rawila hene ez ê waneka bikime çîrokê piçûk ji bo zarokê Kurda û resim ji wan re bidime çêkirinê ji ber ku min medresa Kurdî xwendiye ew îlhama zimanê Kurdî çanda Kurdî bi min re dewlemend bû yanî berê hebû ji xwe ez daîm dibêjim ez deyndarê sê tişta me ana 129 kitêbê min hatine weşandin ez deyndarê sê tişta me yek medresa Kurdî ye di do îşkenceciyên Tirkiyeyê ku wê îşkenca xedar li min kirin û Qaymeqamê Batmanê jî ku carekê min bi Kurdî xeber da ji min re got hûn efu kin got eşekçe qonuşma sê desteka dewleta Swêdê vaneka
alikariye ka pırmazın da min. İca kum van proje çekir. Helbet beri ku ez herim dirêde ez xwara difikirî min digo ez her me Swêdê ez ê çikim çinekim. Min digo ez mektebê wan bixwînim ez bime serok wezîrê wan jî ez xerîbim. Lê ya baş ew e ku el wê derkê xwe bime ser Kurdî, Kurdî bixwînim, pêşvevim û kitêba binivîsim. İcar piştî ku wan proje çêkir û pêre pêre xaça sor a navnetewî ez girtim binê tedawiyê. Li Stockholmê nexweşxaneyeka ji bo tedawiya îşkencedîta xaça sor vekir û birê ya dewletê jî hebû lê ya dewletê ne weka ya xaça sor bû. Demekê li nexweşxana dewletê jî ez tedawî bûm. Ez ji îşkenceyê ketûme rewşeka pir xirab. Li gor ku doktora rapor di heqê me de didan eger ku ez negîştima wê derkê ew tedawî li min nebûna ez îro ne li jiyanê bûm. Car tiştek min xwest ez wî jî bibêjim dema ez carek ku not û neh roj ez di îşkencexaneyên Sêrtê de mam yanî wana ez kuştim ez ji rih çûbûm ketûme Qomayê şeş heft roja doktorê eskerî bi piranî astayî me bûn wan min rih bi miva anî ez hişyar bûm. Wextê ez hişyar bûm îja pirî ku çêra bi Kurdî dikirin bi zimanê Kurdî tuneye û heqaret û piçûk dîtin û ewk min wî çaxî sond xwar û min soz da Xwedê min got ez ku hema ji vê derê bi saxîtî bifiltim heta saxim ez ê xizmeta zimanê Kurdî bikim. Ya ku li Swêdê ew derfet ji min re çêbûn nexweşxana xaça sor ku ez girtim binê tedawiyê tedawiya min neh sal û nîv domand. Mesela lingê min her lingekî min çar pênc hestî tê de ya şikestibûn ya ji cî derketibûn ew hestiyê piçûk ez nikaribûm bi rêve biçûma. Xusûsî mi birine klînîkekê xusûsî sol pêlav ji min re çêkirine hin bi hin bi xêra wan pêlava û bi milê me digirtin me dibirin dianîn ez êdî bi rêve çûm dihatim. Piştî neh sal û nîv îca gotin tu baş bûyî ihtiyaciya ku zêde li vir bimînî tune lê gotin dîsa jî wextê tu bêşît were vê derê tedawî bibe. İca divê navê de min li Swêdê weşanxane vekir. Weşanxaneya Kurdî navê wê Pencînar Weşanxaneya Çanda Kurdî. 1986 vekir. Lê 2 sal şûnda min destûra resmî stand. 3 sal tê de çû îcar min bêze kir ku çapa kitêba pir giran e. Çûm qursa grafîkê ya ku meriv çawa makînê çapê bikartîne min ji xwe re çapxane jî vekir. Mîzanpaş her tişt ez zan min xwe fêrî her tiştê kir. Ji xwe pêşî min xwe fêrî kompûterê kir. Wî çaxî li Swêdê tenê sê Kurd hebûn ku kompûterê dizanibûn. Min alîkarî ji wan xwest camîra he. Yek Henefî Celeblî Kurdekî ji Kurdistan ji Qonyayê ji Kurdên Qonyayê. Yek jê jî Komela Pêşengê bû. Yek jê jî Keya İzol Xorteke ji Swêrekê ye. Vana alîkariyan bikir ev Komela Pêşengê jî mumtaz hebû, faris hebû, Xwedê ji wan razî be her du ji farqî nêne wan zaf alîkariyan bikir. û her wiha wê demê ez çûme qursa kompûterê jî min Swêdî qe nizanbû lê wî çaxî min hinek bi îngilîzî xwe îdare dikir zanibû. Tiştê ku mamosta digotin min not dikir, min dengê wan digirt, ez dihatim zarûka birayê min waneka ji min re tercüme dikirin. Ez fêrî kompûterê bûm. Di 1986 de min kompûter kirî û nivîsandinê xwe bi kompûterê domand.
اینجا پشتی کو از فیری کامپیوتری بوم من کردا تشویق کرد مگو تف کامپیوتری بکار بینش خواره اوک ماکینه دختی رو چه نابن من مثالا بیچری و پاله جوارد گو مدگو 10 پاله بداسی 5 روز نکارن زویه کی بدرو لبلی بیچرد که به 2 ساعت دشنه کامپیوتر جوسایه حتی هنک جوان کسی که من آلیکاریا وان کر وان فیری کامپیوتری کر نفساند نجید کووار و روشنامه ده که من چوا آلیکاریا وان کریه اینجا نخوشینه که لمی کت لسویده خوا من نهاد 9 سال خوا من ندهاد اینجا خوا من ندهاد و اینجا متف خبات خود نویساندنه ده در باست کرد من برهمی کلاسیک ورگرن الفبال لاتینی و 12 سال من لیکولین الفولکلورا کردی کرد 1710 پرچه فولکلور من برهف کردن جوانا 377 چیروکن جدوری کردین کوب کرمانجید بیفن روشلات پرانی نو عشیرش کاکا باشور لهرما بهدینا روجاوای کردستانش خود تب کرمانجید بیفن و باکوری کردستان هرمی کو کرمانجید بیفن مگلک جوانا او کر مثلا هنک چیروکی کردا کو کتنه ناوا ترکاجی مش دوی ترکا گرت وانا که من بکردی نویسی مثلا آقای حفت بزن مش دوی یکی ترکی آبازا من ور گرت و بکرمانجی وانا که نفسان اصلی کردیه لبلی به ترکی بلاویه منوی ناف کردی ده ندید bu Kurdi ve Çiroki min bides naxis yekî Türk abaza ji min re got. Îcar werhasil min xebata xwe bi vî awayî domand geh min folklorê berhev dikir van çîroka û van tiştê folklorî dinivisan. Geh klasîkên Kurdî ji min re ji Kurdistanê ji devirên cuda cuda dihatin biriyê wisa saxlim dihatin ku ez şaj dimam. Mesela carekî sê milletvekîlî yek jê milletvekîlî Edirne bû Türkiye jî telefonê min kir got ez li filan otelê me were em dixwazin te bibînin ez çûm pakêtekî da min got filan kes ji te re şandiye wê mala te ava mêze kir berhemê klasîk in. Gelek band çîrok ji devera dihatin biriya dîplomata û wekî din ji min re dihatin Swêdê. Werhasil bi Kurdî ku ez bêjim min hetanî niha 129 pirtûk bi îmza min hatine weşandin. Ji vanaka 32-33 berhemên klasîkên kurmancî ne. Kitêba min pêşî wergera Nûbihara Ehmedê Xanî bû 1985 de çapê derket li Almanya. İja kîjan kitêbeka min çi klasîk wekî din derdiket min dida weşaxanê Kurda. Yani min li 78 weşaxanê Kurda belav kir. Lê demek hat îdî weşaxanê Kurda kitêbên çap nekirin got em pitere nagîjin. Got em hêja rojnama xwe kovara xwe got em dernaxin got kitêbekê derdixî. İcar ku min weşaxane min çapxane ji xwe re ava kir û ez çûme qursa grafîkê 4 meh û nîv ku çawa makînê çapê ew sêlik hebûn ew kê wan kîmya wanaka çawa meriv kartîne ez fêr bûm. İcar min kitêbê xwe bi xwe çap dikir. Dewleta Swêd jî Xwedê ji wan razî be daîm ji saziya peydakirina kar ku bi Tirkî dibêjin îşçî bûlma qurumu ji min re karkera dişand li ba min dişxulîn lê dewletê meaj da wan dihatin kitêbên çap dikirin min jî tiştê ku nizanbûm min alîkariya wan dikir. İcar Dewleta Swêd jî nêzîkî 17-18 kitêba alîkarî da min. İja wextê alîkariyek ji bo kitêbekê dida min
من بوی پری دیچو کاغذ فیلم مرکب تشتی و سر دکری تیرا 3-4-5 کتابا من دکری و ایجا من چاپخانه خواه من اوکت گر چاپ دکر سپاس خدای مزن ره حتی ایرو هیجی از بردوامم ده چاپ کرنا کتابا ده حتی ایرو ای سال 2019 دمها آداری ده جی دو کتابیم درکتن یک جی گوتارخانه کو او گوتاره منی کود فیسبوکی ده هاتنه و شاندن تماما توپ کریه پرانیجی کو تف زمان و کلتور و چاندا کردینه 750 روپله من چاپ کریه و یک جی دستانا سیسوانی کو جنابیت سیدا گویان جمره شاند ما اوجی ورگراند و تبی نویساوی تکستاوی یا حرف عربی من اوجی چاپ کر تبی هر دوکا انا جمره کتاب من گها 129 لی من سوز دایا خودی اگر کو خودی جمره لحف بینه 178 روزی işkence kulübü bune az jmara kitabı xod derxim 178 pişti ve incazı xod taqavid bikim az idi hevdin bisina ما سمعت خوازين تو هنا كي درباري امجين جرينجيا دبو كانوا هريمان ما بشك آگاهدار بکی ev pirseka pir balkêşe anha zimanê Kurdî gelek dewlemend e. Yani dewlemendiyeke wisa li zimanê Kurdî ye ku meriv nikare binirxîne. Weka deryayê ye. Kurda di tarîxê de du heb împaratoriya û 10 dewleta ava kirine. Li gorî qenaeta min navê wan baş nayê bîra min lê împaratorî meda mezin, împaratoriya med yan jî mat ya mezin û ya piçûk. Evan e ya mezin Kurdên lorî serkirdetiya wê kirine, sînorê xwe birine hetanî gihanine Çînê jî. Lê meda piçûk sînorê wê hewqa mezin nebiye. Ev her dewletek li gorî qenaeta min ev zarava yan ji devokeka Kurdî ku îro em kar tînin di nava Kurda de hene kar anîne. Mesela kurmancî diyare ku zimanê împaratoriya meda piçûk devok zimanê wanî fermî kurmanciya me ya îro bîye. Sebebê ku îro kurmanc zêde hene jî ji wê tê. Încar lê ev elfeba ku îro em bikar tînî 31 tîp ya latînî ev têra Kurdiya kurmancî nake. Meda 38 tîp di elfeba xwe de bikar anîne. Almê ziman gîştine hev gotine ev têr nake rabûne kirine 44 tîp. Yani di kurmancî de 44 denk hene. Evet tiştê ku em bêjin fonetik. Încar zimanê Kurdî ji bo ku van 600-700 salê dawiyê de dewleta xwe siyasî ava nekirine û ziman neketiye bin kontrola wezareta perwerdê devok lê zêde bûne. Mesela di kurmancî de tevek di Kurdî de tiştê ku min tespît kiriye di kitêbeka me heye 37 şaxên zanistiyê di wê derkê de jî min nivîsandiye 33 devokên Kurdî hene. Di kurmancî de 11 devokên cuda hene. Di kirdikî de yan jî ku dibêjin zazakî de 3 devokên cuda hene. Ama ser devokên kurmancî de yazda gelo goyekî jî nav de heye ana Goyî jî di nav de yek ji wan e. Goyî jî yek ji wan e. Eger ku ew kitêb tu bixwîniya peyda bikî ez dikarim peyda nabê jî PDF ji te re bişînim tu lê mêzekî tê de bibînî. Încar çar zaravayê Kurdî hene. Zarava Kurdiya Başûr ya Bakur ya Rojava û ya Goranî. Devok zaravayê Goranî çend devokên cuda tê de hene. Mesela
د ملی یان جی کردکی کو جرد بجن زازاکی جی دوکک جگورانیه کتابا پیروس یا زردش پیغمبر آوستا جی به دوکا بزاروای گورانی هاتیه نفساندری ایجار اف چه زاراوا بن چه دوک بن افتف دولمندی از زمان کردیه اینجا ایرو پرانیا وان زاراوا و دوکا نهاترن نفساندن اره چدی که هنک سورانی و کرمانجی هنک هاترن نفساندن لی زیدتر نهاترن نفساندن پیشی لازمه لسر روشنبیر کرد حتی واجبه که هر یک زاروای خواه دوکا خواه بنفسینه فرهنگی وی ناکی چیروکی وی مسلوکی وی کلامی وی استرانی وی هر چیزی وی بنفسینه جبونا کو جبرنه خلاص بفن وقتی کو بنفسینه درکون د پیش ده وقتی کو یکیتیا کردی چه بوه کو زمان کردی عالی وزارت کا پرورده یا بتنه و کو به اداره کردن وی چاخی دولمندیه که مزن کجوان زاراوا و دوکا وی درکه و حوله وی چاخی جبر خواه زمانه که استاندارد وی درکه و حوله اینجا اگه کو ایرو ببورن اگه کو ایرو ام بیجن نه ام زمانه که استاندارد بنفسینن یا شخور زمانه که استاندارد بافرینن ام نحقیه که پر مزن ام بلخواد کن جبر کو یکیتی از زمان کردی تونه یعنی زمان کردی عالیه وزارت که پرورده یا یک بونه و تونه وقتی که ام بیجن ام زمانه که standart şxwara ava bikin em ê tenê zaravayek li zimanê Kurdî zêde bikin wî çaxî em bi destê xwe mala xwe xira dikin û zimanê xwe wenda dikin. Îcar mesela her zimanekî dünyayê heye bêguman her tiştê de tune ye. İcar wextê ku mesela nivîskarek rewşenbîrek li ser babetekê teknîkî ya siyasî ya bazirganî yê wekî din dinivîsîne wextê ku peyvekê nabîne wî çaxî ji zimanê biyanî peyvekê digire. Lê belê ji ber ku zimanê Kurdî pir dewlemend e wextê mesela ez bi kurmancî binivîsînim wextê peyvek ji min re lazim be ku wextê ez nizanibim ez ê ji zaravekî dinê bigirim. زمانزانێکی ئەمریکی هەیە مایکل جایت جارێکە من هەفتاڤینێکی یاوی دەردیت تەلەڤیزیۆنێکی کوردین باشوور گوتبوو ئەز نە ئالیگیری بچەندێمە کرمانجی ئەم بێژێ سوود ji zazakî yan ji soranî wersekî rast ecêbiyem ez gelek ji ecêmayê mam gelo qey çima em ji yekî Türk Fars û Ereban qayvan deyim bikin bixin di nava zimanê xwe de çima em îsûd ji zazakî û soranî nagire. Ew camêr Michael Jayet dostê min e Kurd jê re dibêjin Mikail. Mikail di sala 1994 li zanîngeha sorbûna Fransayê wextê ku konferansek li ser zimanê Kurdî çêbû ez jî hatibûm vexwendin min ew li wirê dît bi min re bi kurmanciyeka pir xweş xeber da zelal biraderek jî Süleymaniyê hat merhebatî da min û wî midî pê re bi soranî xeber da wextê ku got eş Süleymaniyê pê re bi soranî xeber da min got Mikail min got ti soranî û kurmancî dikî du ziman got nana got ev Kurdî ne her du got yekin got du zarava ez jê dizanim. İcar li ser meselê hê jî têkiliyên pê re hene cana mesela bi telefonê em xeber din nîv saet çil dexe em xeber didin çiqa kitêbeka min derdikeve ew ji min re dişîne ji bona Senato Pirtûxana Senato Amerîka ez ji wan re wek diyariye dişînim ama jawî ne ku dibêje bira Sûdî ji herin wenengin dibe ê kurmancî heye ê kurmancî peyda kin
چه بیجید کرمانجی ده هیه وقتی کود کرمانجی ده هبه تریش سورانیش گورانی و فعلی و لوری وانا کات بگری تن حقیل خود کی مثاله که از بیجم مثلا ایرو هنک باکوری کردستانه زمانک درکتیه یعنی چه حنک چه راست para rastiye çendi kutu de heye jit bejin Türkmancı. Grubek insan hene zamanı Türkiye u zamanı Kurdi lehef kastine hevok avat kin o şkhara pe haber deden. Ev xsareka pir mazine zarareka pir mazin de zamanı Kurdi. Çünkü DNA zamanı Kurdi ya zamanı Türkiye şef cudaya. Zamanı Kurdi zamanı ki Hindu Avrupiye zamanı Türkiye alta Uraliye. DNA wana ka şef cudane. Vakti kutarabi dişuna peyveka kurmancı da tiştirki bigri nahak le. Vakti mesela peyvek kudu kurmancı da tünebe yani tnizani avi çahi jisorani bigre zazaki bigre gorani bigre ne müşküleye. Misal ki ez bxabejim mesela jareke mi gotarek dinvisi peyva evke jmara lazım bu. Ava ku Türkiye bejin sıtma. Pardon. Peyva ku dibejin tedi jber nexweşin laşê meriv germ dibe. Nemir Ahmedê Xanî gotiye germî. Lê germî ne peyva nav e. Ji me re peyvê ku nav bin lazim in. Mesela nan peyva nav e ku bi Erebî dêjin îsim. Pivas peyva nave. Lê wextê ku mesela şorbe peyva nave. Lê hinek mesela xoşaf ne nave. Yani ava xweş. Bu maneye. İncar wextê ku peyva germiya ji ber nexweşînê încar min telefonê çend biradera kir migo ka devoka we de yan zaravayê we de ev germiya ji ber nexweşînê merve re çêdibe çi dibêjin Kurdekî feylî dostê min heye navî Newroz e hewesa wî li ser zimanê Kurdî gelek heye jê pirsî got di Kurdiya feylî de got em dêjin tew herfa T E û waw W yanî rabû min wê bikar anî bikar anî çend cara me bikar anî me mêze kir di medya Kurdî de ew peyv hat bikar anîn geleka bikar anî mesela gelek tiştê wiha hene wextê ku kurmancî de tune be di zaravayekî din ya devokeka din de wextê hebe meriv bikar bîne fayda wê heye încar na wextê tu bêjî na ez bikar nayînim peyvê ku ne kurmancî bin ev şaşî ye çimkî tu çi tiştekî ku tu ava bikî xwerrû ji peyvê xwemalî ava nabe bêguman geleke hinek peyvê biyanî tê de hebin lê hinek peyv hene mesela biriya İslamê ji zimanê Erebî hatine nava Kurdî mesela ji bo ku her kesek pê dizane wan peyva meriv bikar bîne zarar tê de tune ye mesela em dibînin ji zimanê Kurdî heta ji kurmanciya me bi seda bi hezara peyv ketine nava Erebî heta Qur'ana pîrozê jî hene peyva Bismillahirrahmanirrahim ew peyva bê ya daçeka di pêşiye de ew xwe jî ji Kurdî çûye nava zimanê Erebî û ketiye Qur'anê jî ama tê bêjî Qur'an Erebî û ev Kurdî çima wisa çêbiye Xwedayê mezin di Qur'ana pîroz de sûretê Rûm ayet ku ne şaşin bîst û du ye dibe ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم بكردي معناه أبا خداي مزن قوتيه زمان وچاندا خلق أرض وآسمان تف هر يكي آياتك جي آيات منه نخوة بيوه زمان كردي جي زمان فارسي جي زمان روسي جي gelek زمان دين جي دناوا قرآن ده وقتي كوهبن نورماله ارتشتاني كي إيجار لگور دیتنا من لگور بیرو باوریه من از دبیجم هر کردک گلکه لزاروای خواه لیکولین بکه بزاروای خواه
اف تشتي كو دناوا خلقي دنا كو ام جرد بيجن فولكلور وان تشتا برهف بك وبنفيسينه جبوكو جمرني خلاص بفن ايجار اگر كو مرف ننفسينا روشن بيري ما ننفسين ايرو بحزارة كالو بيري ما هجا ساخن لحياتنا جالك تشتا زانن وقتی كو ام واد تشتا ننفسينن اف تشتي هانكي او كالو بيري ما وقتي بمرن اف تشتف وان رد شا غوري وبن آخ دبه ويدي ام جي بآگه دمينن مينا كي لسر چيروكي كي از بيجم ناوي چيروكا عبدش كفتيه جاميرك بناوي توفيق بك نبي فتح بگه زوقی بو وی جاره که جمره گوت بو که از چیروکه که پر خوش دزانم جا وقتی که السویده بو من تکیلی به جامعه که ردانی مگو بجره هنه پریشان مگو تایبه که بکره و هنه بانده قاسطه هر با وی جامعه سلاوی ملی که براوی چیروکه اشتره بیجه و قید بکه و جمره بشینه اف چیرو بو کرتی وها بیجم دوی چیرو که ده سه دنیا هنه دادی herkes بیجه دو دنیا هنه لیبلی دوی چیرو که ده سه دنیا هنه دنیا یک اف دنیا میه میرزا محمد لهنگی چیروکا کردی جوی دنیای دیچه دنیا ددوه او دنیا ددوه جوی دنیای خوشتره جوی دنیای جی دیچه دنیا سسیا دنیا سسیا دمسال دائم بهاره ارد هشینه و گیا و گل و چیچک و هر تشت هیه مروف و سوال و آجال دناف هفده دیجین یعنی طیر و ترود جبر انسانا نارفن حیوان کوفی جبر انسانا نار دائم ناهف و دنیا دیجین ایجار اف چیروکا هانکی وقتی که مرف کورلی ده فکره مرف پرتشتی مازن تیره دبینه yani çava Kurda ve Çiroka haneki havka devlement afrandiye. Pişti ku ev camir çu rahmeti misakir rahmet çu rahmeti rabun ve Çiroki belafkir. İcal Avrupa gelek velata daim civini ser zamanı Kurdi hebun em çun civina me xeberda evtkir. Mij Kurdi hamu beşe Kurdistan'ı Persiye bahsa ve Çiroki kiriye kes hatta nihayet hakkı ve çiroki de agahdari nedayeme. Yani kes ve çiroki nizane. İca az nihayet bejim Xude rahma xwelwi cameri bike ege ku wî vê çîrokê negotiba û ew camerê ku çûbû vê çîrokê ji devî wî ji bo min girtibû ku neba ew çîrok vêga tu nebû li holê. Ji ber vê yekê rewşenbîrê hemû zaravayên Kurdî lazim e pêşî li ser zaravayê xwe lê kolîn bikin, li ser devokê xwe lê kolîn bikin, tiştên folklorî çi hebe binivîsînin, tiştê di nava xelkê de peyv çawa têne gotin, gotinê pêşiya çawa têne gotin, meselok û leqemok çawa têne gotin, vana temam binivîsînin, bikine kitêb ji mirinê xilas dibe. Wextê ku xilas bû, di pêş de İnşallah dema ku saziyek bi navê Wezareta Perwerde ya Kurdî ya zimanê Kurdî çêbû wî çaxî ew wê van sûd ji van berhema tev bigire. Wî çaxî tiştê lazim ku bê bikar anîn wê ji xwe re bikar bînin, tiştê nelazim jî wê arşîv bikin wek malê arşîvê wê bêhêlin. Ji ber vê yekê pir girîng e rewşenbîrê me zêdetir li ser devokê xwe, li ser zaravayê xwe li kolîn bikin wanaka binivîsin. Mesela ez Kurdê kurmancim, ez kurmancî dizanim. Ez dikarim di nava Kurdê kurmanc de lê kolîn bikin, tişta ji devê wan bikin. Mesela Kurdekî zaza ez nikarim herim çimkî ji ber ku ez baş fêm nakim ji nav Kurdê zaza ez tiştê wanî folklorî berhev bikim û binivîsînim. Rewşenbîrên Kurdê zaza yan jî ku em ji wan re dêjin di milî ew lazim e ew ku bikin. Înca êsoranî, goranî, feyrî, lorî vana temam gelek e ew her yekê berpisyariya xwe bi cih bîne û tiştê xwe folklorî berhev bike. Mesela îro di Facebookê de
ادبینم نزدیکی 4000 حوالی من هنه ادرینم گلک جوانا کا تشتی فولکلوری گوتنی پیشا تشتا درویسین لگوری من چوته لبلی او تشت کوهات نفساندن تکوه عرشیو جمرنی خلاص دبه چوته جی برا بنفسینه د پیش دوی افتش سر راست بن وقت اکادمیه ما چی بون جوانی مینو ویروان تشتا لیکولیم کن وی راستیا وان درخه لیکو نه نفساندن دمرو دچه جبر ویکی پرگرینگ بله از گوتنا خوی داوی از ببیجم پیشی جناب تردیسا سپاس دکم زمان پرگرینگه زمان رحی نتویه جبو هر شخصی کی و جبو هر ملتی کی وقتی که زمان درکت چو او ملت مرد چو ایرو به صدام ملت جدا جدا نژاد جدا دنیای هنه لبلی دراستی ده 4 گروپ 4 بر مروف هنه سور مروف سور مروف رش مروف سپی مروف زرک ev hene وقتی که تو زمان کردی بردی تو پوری خواه زربکی و راجی قدکی کوچکی خوال اوروپا ناب دارستانا تبگری ما کید زانه کود کردی لی وقتی جلو برگی کردی التبن تو کردی بپیوی اوتوماتیک مرزانه کود کردی اینجا جبو جنا پرگرینگه او جنا دلستوکی برینی کوا لاچک یانجی چاره کل سری ویه پیره پیره مرزانه کود کرده کوفستانه وی دریجه قرمکیریه یانجی تشتک نواوی هاتیه گریدان مرزانه کو کرده لی وقتی کو توت و روت و ملقول و چیپ روت بکی کیت زانه کو کردی اینجا جبونه کو معرف بده اثبات کرنه کو اجوی کلتوری ما جوی چانده ما گله که معرف هنک تشتی خوی کلتوری دو خود ده پراکتیک ده بکار بینه خاص ماجی زاروک پرگرینگن ایرو لباکوری کردستانه ایدی هر کودی چه لگندال باجارات مرف درینه کو ایدی زاروک به ترکی خبر دادن اف خطره که پر مزنه مثلا ایرو و هم دبینین کل انقره دولت ترته کردی وکیل 24 ساعت کردی وشانید که تل باتمان لوانه قرصه الحکاری ت بزاروکی خوره کو وقتی کو تو به ترکی خبر دی اویا کی ماسه که پر مزنه یعنی چوا ایرو زاروکک وقتی زاروکا معرف کو نخوشت که بشف خوا معرف نای نیوی شوی معرف رادبت به نخوشخانه جبونا کو جوی نخوشینی خلاص به معرف دیو باف دکن لیبلی لعالیه دنی جبونا کو تو وان جبو کلترا وانا کا جبو کلترا خوا یا باوکالی خوا تبوان بدی قبول کرنی تحول دانه که ناکی افخساره که پر مزنه یعنی وکا کو تزاری خو به دست خو بگیری د کردواریه د وانکا بمرینی او وانکا کی ملت کی دونی جبر وی کی لازمه دیو باف هر بزارو کی خو به کردی خبر دن چیروک مسلو کی فولکلوری جوانه ببیجن وان عالمی کردی بوان بدن ناس کرنی بحثا بابو کالی خو بابو کالی خو جوان را بکن او خوزایا ولات خو بوان بدن ناس کرد. ماموستا اگر سیاست مدار و روشنبیر این زمان در ترک و عرب و فارس و به سیاست و هم گریدای اوانا رفرانس ملت آنه رفرانس ملت یمه بجی گری کرد باکوری کردستان هری بجی خلق لپایوان دچه پارتیا یا بده پی لگال و ایلگال اگر اوانا ریبراتی من نکن امی چوا دایکو باویل ما دل مال زمان خوابی گرین زارو که خورا بکردی با آخوینی بدین تشویق کردن دوی او سیاست مدار بیشک زمان کردی با آخوین که انسان می نظام بدین جهاز کردن و تشویق کردن راسته لازمه که سیاست مدار حولدانه که مزن بدن سر زمان و چندا کردی لی
siyasetvan cudane, rewşenbîr cudane. Siyaset cudaye, zaman û çand cudaye. بس قبلا ملتي ما يجا بيجين نزان ويعني بيجين فاناتي قبلا وان سياسة مدار والرشمبير ev شو بيجن أوا ev nevsaye şaşiyeka mazinek û ev hatkin. Ez uha tarif kim. Birine siyasetvan partiya wan heye. Dikarin her sal kongre xwe bikin, rengê xwe biguherînin, navê xwe biguherînin, dikarin partiya xwe fesix bikin, dikarin partiya xwe emrê wê dirêj bikin, dikarin rabine govendê, dikarin her tiştî bikin. Yani ew çi biryar bidin di kongre xwe de bi vî awayî dikin. Lê belê ziman, çand, kültür xwediyê wê rewşenbîrin yek amacek awan heye xizmeta çanda Kurdî û xizmeta milletê xwe bikin. Ez dikarim wiha bidme naskirin. Millet motor e. Benzîna ku motorê dixe hereketê rewşenbîrin yê ku wê motorê dajon jî şifêrin, siyasetvanin. Ew şifêrê dajon jî siyasetvanin. Siyasetvan dikare birê motora xwe biguherîne têxe newala xwe û welatê xwe tef bike tune lê belê rewşenbîr tu car nikarin ji xeynî ku motorê têxin hereketê nikarin tiştekî dinê bikin. Yani rewşenbîr nikare kongre bike, nikare zimanê xwe bide guhartin, nikare navê xwe bide guhartin û nikare kêmasî têxe çanda xwe. قاين قالوا سياسة نظام جل رخنا بكم بيجن وسنا Helbet. شامل من الزمان كل سياسة ديكن لهون tam beraber جويد. Helbet dikarin rexne bikin û heq heye rexne bikin jî lê belê mixabin siyasetvanê me îro ne siyasetin sosyal eşîretin. Zamanê berê ew eşîretê me feodalî hebûn. Her kesî bi serê bavê xwe sond xwar. Îro rengê xwe guhartine bûne sosyal eşîret. Hêja şiûra millî di wan de bi cih nebiye. Kingê şiûra millî di wan siyaseta de bi cih bû hêja meriv dikare bêje siyasetê me ne. Lê halê hazir îro zehmet e ku em bêjin siyasetê me ne çimkî xizmeta çanda me nakin. Yan jî pir hindik dikin ev tiştê hanekê gelek e bê rexnekirinê. Îcar rexne çi ye? Rexne di rastî îcar siyasetvan rewşenbîr gele siyasetvana rexne bikin, rexne jî ev e rêya rast nîşanê wan bidin. Ne bi tehdîd û bi gotinê xirab û bi gotinê şewt. Îcar siyasetvan jî lazim e hurmet ji dîtina rewşenbîra re nîşan bidin. Îcar wextê ku bi dilpakî însan rexne bike û pêşwaziya rexnê bike kar pir hêsan e. Hêvîdarim ku milletê Kurd piranî dê û bav giranî bidin ser zimanê xwe, urf û adetê xwe pêk bînin û tarîxa xwe, mêjûya xwe, klasîkê xwe, folklora xwe, stranê xwe, leqemokê xwe, pêkenokê xwe vana tef di praktîkê de bicivbînin û spas ji bo cenabê te Seyda ku hatî vê derê û vê hevpeyvînê te min re kir. Spas xweş.